ngasi phong tongan Manipuri sifong sing amasung thokhiba thawdo wathok singdagi maruoibi I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikeiri myamna thamjigi ahanbada nanau sikhiba thawdok judicial inquiry tawragani sub inspector Jitendro police custody de rima laukre chief judicial magistrate Imphal West ki order sayol ani gi manung le chathagadaba judicial inquiry mapung fana lushindri ba phawwa Imphal police station gi police personnel amata transfer amasung posting tawbi yaroi inquiry mapung fana lushindri ba phawwa nanau gi haksang laidol san bi yaroi Arambam nanau misi ki matang Imphal police station register tawduna lokotkiba case ka mari leinana pharaba sub inspector thoksum Jitendro bu court puthorakpa Imphal West ki sagol ban khangombam laikai degi laikidraba arambam Dananjoy gi masanupa arambam nanau bu Imphal police station gi civil dress ta lakpa personal ahum marina mayu manat gi phadna pugraba matung lupa lak manga pinana demand torki haibaga loinana police personnel sing aduna maku mayumda amuhana purakpaga ikan kanadana lek tharakpadigi kanbangamdana laikidaba thawduki matangna judicial inquiry sa thanaba chief judicial magistrate Imphal West Alek Muibana pikiba order amana Hangkhiba loinana thawdodugi matangna Imphal PS na register tawduna lokhatpa case ka mari leinana pharaba sub inspector thoksum Jitendro apokpa lekhidraba Gopal haino khongnembi thoksum lekai police custody de numitar unigi remand lokre Arambam nanau se kuntra ka manga laikidraba thawdoki matangna maki apokpe arambam kombirei se humfuga mathoina petitioner oiduna CJM Imphal West ki court ta ngarang nungthil pung mari ga minute nifuga manga rom tarakpada criminal miscellaneous case number 115 of 2022 file torakhibane laikidraba gi apokpi na file torakhiba case aduna court ta haizarakhibana maki masan pa laikidaba thawdodugi matang independent inquiry ama kona chathanbiu haibisini maramni maki masanu pasi thasi gi ani gi ekpung mapalom tarakpada fizam sepa police personnel ahum mari romna laklaga arrest memo piramdana pharga pukhibani thawdodugi ikan kanadana masana masabu Imphal police station gi sub inspector Jitendro ni haiduna saktak saba miyo amana angoba masugi Honda Activa ama thawduna laklaga maki imungi miyo sing Imphal police station laknaba khangalam Kihari SI Jitendro na Hairambagi Matungina Laikhidrabigi Apokpi Mamana Numitugi Ayuk Pung Tarama Hairam Tarapur Imphal police station the Sakia Dubu Nungtilgi Pung Amam Kai Tarapau the Ngaidunu Lehelaga SI Jitendro Unanki Unabadu the police ki SI Sina Numitugi Nungtil Pung Mari Mamangda Masanu Patadona Bigdamu Palak Manga Purga Lakna Bakanga Kihari Aduga Eres Memo Ama Puraktuna Mangona Kuyeg Pihalaba Matunda Madugi Copy Amasupira Kihari Adubu nungthilgi pung mari rom tarakpada laikhidrabagi imungi miyosingna nanaubu tekta kaidana thadok piraknabagi damak piyo herakhiba senphamdu pinanaba thorang tawduna koisen chennaringai da police personnel khara nanaubu amongana mayumda puduna laklaga maki kada pusinkhi hari kaadu imungi miyo amata sangankhide hari adubu matamduga ikan kanadana police personnel singaduna wakhal tadabagi phibamda leiraba masana pabu uniform setaba ama yauna police personnel anina rimsta photki Adumanama, Mapamdu Yobuda Masanu Palakidabani Hari, Tawong Singa Sinatakudi, Laikidraba Masanu Pagi, Masa Sinmatuna Fusa, but Okibigi from Camerum, Lake Hibana, Mark Police Station, the Puduna Torser Toki Habishi Ashing Boygani and support the Wakaki. Laikidraba Arambam Nanaugi, Mamana, Hal Torokiba criminal miscellaneous case Asida, accusing on a SARS Torok Libana, Manipur government ki Sip Secretary Imphal Police Station officer in Sarshni. Petitioner ki maikeda advocate Moihobum Rakesh T.S. Premlata L. Ravika J. Hilsons amasung J.S. Samdil Analna Lepki Court na petitioner ki maikeda ki phongdok libu wafam sing takiba loinana nganung tilpung tarakpad phawbada thawdo osigi matangna case lokhalabadi CRPC gi section 157 gi matungina court ta submit tarakpham thokpasing nganung tilpung phawba taroktraba matung Nungthilgi pung mari makhairam tarakpada WhatsApp ki kuthangda FIR number 106 clause 5 2022 register tawduna lokhatle haibaga loinana case asigi izahar gi coffee sing amasu tharaki hairi Kona laikhidraba aramam nanaugi apokpi mamana file torokli criminal miscellaneous case asina phongdo puwafam sing masung tuan ba CRPC gi section sing na piba provision sing kupna nainaraba matungda thawdo sigi matangda CRPC gi section 176 1A gi makhada judicial magistrate first class Imphal West to Robert
Robert Lungdimbu thaudu asigi matangna judicial inquiry sathanab order piki loinana arambam nanaugi misi custodial deni hairibana judicial inquiry sigi report ngarangdigi parga sayol anigi manungda pikhalaglabasu chief judicial magistrate ki order asina khanki loinana inquiry sigi manungsana arambam nanaubu matau kramna lekhidabano mak lekhidaba phawgi mamangda thokiba sequence of incidents amasum manners sing mark sikibigi marumda lekhiba maram sing mark lekhidabada police personnel natran atopa miwi sing senabra lekhidraba mi adudigi police na mamal yam polam sing natragana sel fagat kiba leibra natragana makogi imungi miwi sing digi sistaw kiba leibra haibna singba thejinna ba khanki loinana lekhidrabagi haksangi inquest amasum postmortem examination tawbigi report chibigi maruiba maram police ki general diary natragana FIR natragana mark phabaga mari leinaba record sing khomjin ba yauna lekhidraba nanaw phakiba numit tha sigi anida lockup ta atuppa inmate sing lekhibra leiragana makhoigi statement sing launa bisu khanki maruine inquiry asi mapung fana loisinduna masigi report pikhalaktrigai fawu Imphal police station gi police personnel amata transfer amasum posting tobu yarai amasum inquiry gi mari leinaba thabak thoram sing pangthoktriba phawba leikhidrabigi haksang leiron chanba yarai amasum mari leinaba authority punamana judicial inquiry asi chatharakpada pangba yaba mating pangadabane han sukhanki adu ngarang CJM Imphal West na pikiba order sigi copy singsu High Court of Manipur gi Register General amasum District and Sessions Judge Imphal West su copy amamam pibaga loinana judicial inquiry sathagadaba judicial magistrate first class Imphal West to the copy pina khanki loinana Director General of Police amasum RIMS ki director su mathauta instructions pinana badama copy amamam pina su khanki adu inquiry sigi report ha sigi taraga nipana khanana bagidama criminals miscellaneous case asi numit asida amuk hanna fix tawna ba khanki Xerox da aramam nanaw lekhidaba thaudoki matang Indian Penal Code ki section 30434 gi makada Imphal Police Station register tawdun lokhat ki case FIR number 106 clause 5/2022 ga mari leinana faraba police station asimaki sub inspector Thoksom Jitendro asi case asigi investigating officer oiriba SDPO AK Santikumar gi maki digi CJM Imphal West ki court pothorakhi baga loinana ngasidagina thasigi tara phawbun mitar unigi police custody remand pibinaba prayer torkre makpu court thadorakpada prosecution gi maikeida assistant public prosecutors M Zamunan lepki aduga accused sub inspector Jitendro gi maikeidana advocate L Manawbina lepki kone accused Jitendro da Hakthengnana Hangkhiba mak blood pressure wangba saning thakningba poktabigi problem lei hairakpadagi courtna ayo da mahak health condition monitor tawnaba khankibaga loinana police na player torakpa adubu ayaba piraduna mahakpu thasigi tara phabo police custody de remand tawri adu moina mahakpu police custody thamninga gi manungna mathau taraklabadi pungni fulguni pan khudingi mahakpu jenims natraga rims da medical checkup tawgadabani hainasu case asigi ayo da instruction pikhi hainasu pausna makhatana phongdorakli atopa paw madana sahi mangagi manungda Manipur bu organic state ohenna ba panam thamli pifam thokta lamda pata pibar senaba sing thamagi manungda sangjaraktragadi pharagani se minister pifam thokta lamda lana pata pitholamba revenue department gi mi sing thamagi manungda lengak sangjaraktuna mokoina tawkiba aranba sing adu sengdoktrabadi lengak na pharagani amasum singdon da reserve forest ki lamda pata pisilamba lakta ki isingda pata pisilamba mayamadu Piramliba miwei singaduna handokadabani hainase minister N Berena phongdokre Manipur lengak ki Department of Horticulture ki Manipur Organic Mission Agency mamana sinduna Mission Organic Value Chains Development for Northeastern Regions Phase 3 ki makada horticulture sector da register toraba organics farmer listing taragani pana direct benefit transfer ki khutang sen pham sing yen thokpagi thoramda minister na wa pharmacy phongdokibane se minister na hai Manipur dragna sathina suwalaba tunglam chat maye sengjilaktraba lamdam amu oirakliba sidagi kalhona bo hotnaba matam oire popi tharaga sel tan miyoi singdi lai na suyaroi ai hingnabagidama mingonda hu pijabasi lai na yagadra drug sunglaga migi mangnaba tawraga lai ningbanadi lai gi thaujal kaidonungda phangloi kanaguma drug lalonba popi pambi thabada minister sing MLA sing oirabasu
ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯐꯥꯕꯨ ꯐꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯛꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯜꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯅꯥꯎ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯅꯥꯎ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ SI ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯐꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯚꯤꯍꯤꯀꯜꯁ ꯊꯤꯞ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯕꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯤꯕꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯆꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯛꯆꯤꯟꯕ ꯂꯣ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ COVID-19ꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯁ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯈꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯦꯝꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯈꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ इजराइल नेगेव्ता बेन गुरियन्स यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स अनौब पंबई पुथोक्तुना वेरिएंट मखलसिंग खांदोक्पा ngamle अनौब पंबई असि सिजिनदुना फतबा सीवेज की इसिंग द यावरकपा कोरोना वायरस की वेरिएंट असि खांदोक्पदा चाउना मतेंग पांगले रिसर्चर्स असिना फोंदोरकपगी मतुंग ओमिक्रॉन वेरिएंट असि हौजिक मसा मथंता लुसिलकपगी खुदम फांगले अदुबु डेल्टा वेरिएंट असिदि तपना तपना मपांगल कनखलकपगी ममी उरि मरम असिना ओइरक्लिबा फिबम असिक कुपना नैनराबा तुंगदा लाखलिबा थानिरो मसिगी मनुंगदा डेल्टा वेरिएंट थोअनबा अनौब कोविड की वेव अममु लखनबा याय हैन यूनिवर्सिटी असिगी प्रोफेसर एरियंस कुमारोना फोंदोरकली इंडिया हौकिबा पुंग कुनिमरे सिगी मनुंग मिय लिसिंग होंग सनी हुमद्रागा मंगा पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना हौजिक फावबर पॉजिटिव ओइखिबा अपोनबा मिसिंग क्रोर मरीगा लाख कुंथ्रागा लिसिंग मौद्रागा मथुइगा चहुंगा मौद्रागा हुमदो यौदुना एक्टिव केस लिसिंग तरा मपनगा सत्रेका तरागा मपन यौख्रे हाइना हेल्थ मिनिस्ट्री न पीबा रिपोर्ट खंगालकली रिपोर्ट असिगी मतुंगिना हौकिबा पुंग कुनिमरे सिदा मिय यंखगे मंगा सु लाइसत सिना मरम ओइदुना लाइखिद्रे लोइनना मिय लिसिंग होंग सुनगी तरा नारुबदगी फगलखि
ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯔꯨꯔꯒ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 4,5,94,739 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 1.22ꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯏꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦ 25 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯏꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ 8ꯄꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯆꯥꯏꯗꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯏꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ स्कूल महरों ममा मपा क्लब मैरा पाई चाइल्ड डेवलपमेंट कमिटी पुनः सिंधुना लेंगाना स्कूल हाँ लेरब ओजा लखोख्रगा ओजा मुहूर्त थरक्तबी मयोक् चतखिब वाखत मिफम चाइल्ड डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी टी.एस. नंदोना फोंदोखिबने है पाउसना फोंदोरक्ली अमरोमदना मापू लेतबी असेंब तंजा येंग इलेक्ट्रिक शॉक सिजनदुना फार्मदगी nga फाटोक्पिरी तोंबा लंगमैदों मखा लेकाई मारिल की ममांग nga फार्म तौरी मफमसिंदा इलेक्ट्रिक शॉक तौनबु खुलाई सिजिनरगा nga फादोक्पगी थबक हंजिना हंजिना चथरे nga फार्म तौरी मफमसिंदा फार्म अपु लेतबी खुदोंग जाबा लौरगा मियोय खरना चथरिबा लोन यादब थवोंग सि मतुना अमुक हना तौबिगनु हाइना वाबगाय अवंग लेकाइदगी हौजिंगना मफम असिदा फार्म तौदुना लेदिबा मयंगबम तोंब से हुंफुगा मंगाना फोंदोरक्ली पौमिसिंग उनबदुदा माना हाय मियोय खरना चथरमलिबा थवोंग सिना हौजिक फावबदा लौ परी थादरीब लुपा लाख 9 nga mangankhre थबक चाथोख्रिंगगी असेंब तंजा येंगलगा मियोय खरना इलेक्ट्रिक शॉक सिजनदुना nga फादोक्पगी थवोंगसी माकी फार्म मफम असिमक्तदा अहुमलक मरिरक चथख्रे नोंगालगा nga मयामसे सीदुना तावरगा लेरमबसु केयारक थेंगनख्रे nga sing adu isam samna sibra haina khalubani adubu farm sitpa matamda farm da nga amata leiramdabasina electric shock sizinaduna phadokpi khre haibasi khanglakpani garigumba ising adu hu sirmadagi siba taragadi mathanga thadabada sifam thokpani aduma po asiguma thodokti thokti hainasu pausna palakli atopa paw madana imung manungi miyoy singna numit nini gi manungda layeng bidrabadi law inkhol yolaga layeng lagani jenims ta layeng duna laidiba थिंगुजम सनाजावगी इमुंग मनुंगना नुमित निनी फावगी मनुंगदा थोलक्तुना अनाबासिबु येंगसिनमिनबा लेकाय मियामना फोंदोरक्ली लोइनना इमुंग मनुंग अमदि सागै नतैसिना नुमित निनी फावगी मनुंगदा थोलक्त्रबदि सनाजावगी लो इंखोलसिंग योनमत नत्रगना संदोक्तुना अनालेंग सथरगनि हाइना लेकाय दुदगी टी.एस. बिजया कौबी अमन फोंदोरक्ली माना हाय सनाजावबसी सिंगजमै वांगब खेत्री लेकायदा लेबा इबुदा वांगब्रेल खुबमगी अवांग थंगबा खोंगबालदा तसिंदुना वखल मांगदुन लेरमदगी लेकाय मियामना जेनिम्सता पुकतुना लेकनखिबने मरमसिना इमुंग मनुंगी मियोयसिंना नुमित निनी फावगी मनुंगदा थोलक्तुना अनाबासिबु येंगसिनबिनबा हाइजरी करिगुमा मतम असि फावबदु थोलक्त्रबदि लेकाय मियामगी वरेब असि थबक ओइना पांगथोलगनि हानसु सेक्शन वा थमनक्ली मांगना हाय हौकिबे एप्रिल तांग 15 लेकाय सिगी एलेबल स्टार क्लब की ट्रेजरर्स वाई तेज कुमार यावना मियोय मरीना सनाजावबु जिनिम्सता पुखलबा मतुंग कैरोय लैकायना असंग सेल खाइनदुना वाना लेंगली सही अमा अनिगी ममांगदगी युम थादोक्तुना सत्खरबा सनाजावबगी मयाम अमदि मतैमदा पाव यौनबा क्यारक पाव जेनखरखबसु ngasi फाव लाक्तुना लेरि जेनिम्स हॉस्पिटल की डिप्यूटी डायरेक्टर याउन स्टाफ सिंह एहेनबा मतेंग पांगदुना अनाबसि लयेंगलबसु सेल का हेना संलकपना साउनो खुदोंग चाथाबा मेउनरे अथुबु मतमना सनाजावबगी सगै थोलक्तुना अनाबसि निंगथिना लयेंगबा ngamnaba लेकाय मियांग पुना ताथोक तसिन तौमिनसि हाइना सुमाकना मखाताना फोंदोखि अतोपा पावमना सना साबा सगोलबन खंगमम लेकायदा लेबा अरामप ननावगी मिसी कंडेम तौवी कोहर हौकिबा मियानिद सगोलबन खंगमम लेकायदगी अरामप ननाव कौबो सना सादुन लेबा मियो मबो फिजम सेट सब इंस्पेक्टर टी.एस. जितेंद्रो नरुसिंग इम्फाल वेस्ट की पुलिस टीम मना खुदुम चलाबा मतुंग ओट नाइबीबदगी मरम ओइदुना थोकिबा मिसी एसि यामना अकनबा मौना कंडेम तौवी हाइना कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहर मणिपुर की सेक्रेटरी पब्लिसिटी जी दयानदना थादुरकपा सिरोल अमना फोंदोरक्ली सिरोल अदुना मखा तारादुना हाय मतम सांगना आर्म फोर्सेस अमदि पुलिस पर्सनल कयाना मियोयबिगी पुनसिबु खुंगावनदुना सतखिबा तमथिबा मियाद क्यागी मयोक्ता मियाम हुपना लमदमसिगी इमा इवेल्स माहिरोय लोब CSO अमदि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना तत्तना थेंगनदुना मियोयब अमदि फुरकंगलुप सिंगी हिंगजनबगी राइट मांगहनबा यारोय अफसपा UAPA लोइनना मियोयबिगी राइट खुंगावननबा सेमलिबा ब्लैक लॉ सिंगी मरुमना असिगुमना मियाद क्यासी तखनबा यारोय हाइदना लाउदुना लाकली सेरासिदा लमदमसिदा ngasi ngasiमा
Tampak lamdam asidagi lengakna miyamna lauragib khulausing asigi safu adugi matungina abhaspa laukthokkiba loinana amuksu singi lamdam singdagisu laukthoknaba honaringi sera asida lamdam asigi ngaksinanabgidamakta haiduna leriba police personnel group amana YL sathabagi tanja laudana lobulana lamjingduna makhut chalaba miye ama madusu lalhauba natragana leipaki miyukta thabak tawbusu miyoisu nataba supnagi sana saduna imung manungi miyoisinga laiminariba miyoisingbu phubi chaibiba madi otpi naibiba haibisi lamdam asigi miyamda yamna akitujuma pohonbaga loinana thooningdaba thawdo amani haina kohorna lawi misi asida senariba sub inspector suspend tawraga worosin purakpa yagadaba nate thawdo asida yawriba police team apunba thabaktagi dismiss tawfam thoi loinana logi matungina matik saba serak phangan pham thoi maram aduna misi asigi matangna lengangna akanba action lawbiu haina susiroladuna makatana phongdorakli atopa pawamadana Minister Biswarjit MLA Olis Amadi Rajen gi mathakta file torakpa election petition ani sore Nauna file torakpa ani suba election petition sing ngasi High Court na khananaba list of crack. Hangkhiba February masum March ta tangkani thona pangthokiba tarani thu suba Manipur State Assembly election gi result March tarada lakthrokraba matungdagi mikhaladuna mai paglakraba apunba MLA kunga humdoi gi mathakta High Court of Manipur file torakhiba election petition singi manungdagi ngasi forward petition kunga manga High Court of Manipur gi tunga bench sing lakhotuna khanaba hobuga loinana election petition sing asigi respondent sing na pakhum pirakadaba matam piraduna notice sing piringa gi serakta mikhal result laktholaba matun election petition sing mayuknaduna lakliba BJP gi minister Thongam Biswarjan amasum MLA singda SS Olis amasum Sarkhabam Rajen gi mathaktadi anisuba election petition sing amukasu file tawnarakibadigi makhoi ahum gi mathakta file tawrakpa anisuba amasum anoba petition sing hayeng khananabgidamak list tawkre ahan boina thungju esidagi karaklaga hauju minister oiraba Thongam Biswarji gi mathakta mahaka lamba tawnakiba seram neken election petition number 4 of 2022 file tawrakhrabani Matter adu mamang thagi kungamanga justice anthem bimol gi bench no lokotuna khanaraga ts Biswarjit yauna respondent singda sayol hongi manungda pakhum piraknaba notice issue tawkrabane aduga election petition adu gi makhata ba wayel gi namak thasi gi taraga trukta amu hana khananaba matam leptuna leiribani sayraksida anisuba election petition oina ts Biswarjit ka lamba tawnakiba sanglakpam Preswajitna anisuba amasum anopa election petition number 27 of 2022 bu TS Biswarjit amasum atopa miyu amagi mathakta file torakre matter asima hayeng justice anthem bimol gi bench na khananaba cost list ke item number 1 list tokre loinana 41 channel ACDgi karakhibi MLA ASS Olis ki mathakta langhu polling anal na election petition number 16 of 2022 file toraktuna ngarang justice Lunung sungkum zamir gi bench na lokotuna khanaraga respondent and notice issue tawkhibada ngairingai da MLA asigi mathakta anopa election petition number 26 of 2022 busu petitioner lunko paw hawkifna file torakre MLA sina mayuknari ba ni suba masum anoba election petition asidana ma amasum atopa mi amana respondent oidi matter asimaksu hayeng justice lunung sungkum zamir gi bench na khanana ba close list ke item number 1 list tawkre Amaramda lamsang ACDgi karakhiba Sarkham Rajen mahaka lamba tawnakhibi Pukram Sumatina election petition number 3 of 2022 file toraktuna mayuknaringai gi serakta MLA sigi mathakta Arubam Ibotomi kauba petitioner amanasu election petition number 28 of 2022 file torakpadigi hayang High Court of Manipur Justice M Moralinder gi bench na khananaba cost list ke item number 4 list tawkre hainasu phongdorakli High Court of Manipur hayeng power list tawriba anoba matter ahumasi tharagadi court asina lakhalakpa apon election petition kungani pan sure adumainama court asida file tawrlagasu hauju phawbi oinadi khananabagidama list tawdriba election petition kharasu leiri haina pawsna phongdorakli loishilakpo inaten pawmana JCB gi tayar nungsit halinge de pokhairakpada miyeni sire hari hawkiba leba pupunumit Raipur gi Ganpur still da miyeni JCB tayar pokhairakpadigi sire thaudu bulldozer gi tayar da nuksit halingai da thokibani social media ra thagalakiwa second year khai manga sangma video ma da miye mana JCB gi tayar da nuksit hanbui aduda miye amabu maki mateng pangbu ina yauki adubu khanghaudana tayar du maikhu gu loinana pokhairakpadigi makhoi ani do nong thakta paikhalaba matung taraklaga sikhibani laikidraba miye animak Madhya Pradesh ki Sadandagini aduga laikidraba miyoy singaduna Raspal singa amasum
ꯄ꯭ꯔꯥꯟꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ